Rong rup chokim lo pulutia prang sikinang sob nai laki towar lapen lang me henlo. Ati towar chong siavi puluti rong rupar lo ki plang ki pi punoi choki chokama hin pen thang nat kaching thur ang thek pon long li. Lapen an parta rong arlo aliralon kachipi chi aphan anta penang an kisungdo. Rong arlo jong si towar me sen puluti aprang anat kaching thur ang thek pon long. Lason thot si Duarbagori constituency Angkang ningkan ko an penlo ni rada tum Kacheleng at Tovar ki sung thek tikan pinlo. Bonta ke isialong Richard Stockby EM mandun depen norma Duarbagori constituency along Rong at Tokanu Tovar Kasemar siding pon Bomlo. Bang solam laki KTV penle kaninje ponalam the kali Tovar kilong pen aning karong kachipia rada tum pen kaninje alam the. Warta mesen pa ng kilo po nandang kaya sa po kiso dilo so klem so dama sum kitami dari musodam po po puro rin kasi lang so tinang pamili pa ng papling pag sikinili nyo kaya dito na isa ang kitami kasi long at warta ng klem kisong darong nito long ten long bang kinisen no kami long dangang lang kisong tinang Ahok, langdang puluti dai thor pen dolamara la pen diring an ki palidam chi aphan Asamar lo Golaghat district Vorpon pe puluti palidam uni. Bonta Richard Stockby kapor ipon along KACCM tuliram rong hang kacharab dun penajok nona bangke Assam mala 3 atowar dai thor arlong chuhu atowar lake ke kang adong pen dampo kakojan dolamara atowar lake karbiang long arlu amat si cheleng pon longpo. Ningkan aling iti atumalong chuhang tuning rilo asi tuliram ta ningkan hini kita ma prang ta tuwar pina tipo pulo lapen lakai te manang chisaroi kri bangela ni tuma aricha tawilo nasi ni tum ki hang apeng pen ni tum phan nang pi ta hai ap te an bangke ningkan sam ti dulu hoito ni li tum bari tuwara re lage PWD andar itu e ke somason magale lu sonde ta ni tum pubiyele lagi ni thang api sih pulo, lagi non bangke tuar bangke, kubida ulo ni tum non kakuyan pen an, dalam mera anta ni tum sini utu pen bayi tetikling dan ni tum kidam, Aphan kubida pilo, alam ulo non kiklem kidam tang an bangke, jadi suruh tulo ni gela, bang ini tuliram talo, aku hala keceng aku ke pugali, tuar keceng nang pakai, mumin ni ningi berperang lelu, tak kama ala bangke beli gela, jadi non bangke, nang keceng tu klaim dia kenang pembangkit lah itu asal di dalam sahaja dan lah recharge dengan sumber bayar tinggal alam tapi rai lo akan tak klaim lo Halapu boka ghat pen krem kro arong Kacheleng atowar sitami pivot block pen simar ponsi nona bangke beha ka chokle mara tum aning arong chipi pon rentilo lason si daihori rongbong ghat atowar sitami tang ponsi rada tum misen pen Kacheleng long bomlo lason thot si ke kang adong rong sang tia long sitami ningkan ko an pen luni rat Kacheleng ki sunga dim nona bangke RCC adolong simar pon bomlo Lasi Richard Stockby mitha Aphan chot kalisi rod kisung ki boya puthak chini pa mela pen rod Aphan kai keta kamatha pon verjok Duarbagori constituency alo Atok anu Tovar dolong Kasemar sai klem pon bomsi thek pon long. News report KTV News.